Umunyarwanda yaritegereje arangije aricara aca umugani mu kinyarwanda uvuga ko burya nta nkumi yigaya kandi burya ngo nta giti kigurukira inyoni. Shaddy Boo umenyerewe ku mbuga nkoranyambaga mu mwaka ushize ubwo irushanwa nyafurika rihuza amakipe akomeye yo ku mugabane wa Afurika rizwi nka BAL Basketball Africa League mu magambo arambuye ryari riri kubera mu Rwanda, yari yarikoroje ku mbuga nkoranyambaga abaza niba umusore witwa Aristide Mugabe ukinira ikipe ya Patriots akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya basketball y'u Rwanda yaba akiri ingaragu. Icyo gihe byateje impaka ndetse benshi bibaza niba Shaddy Boo yaba yarararikiye uyu musore cyangwa se niba ari ikindi kibiri inyuma. Benshi bakomeje kuryumaho, gusa burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa. Nyakwigendera Paul Brila wahoze ari umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'umufaransa ahayingayinga mu mwaka w'1990 yanditse ko urukundo nyarukundo ari imboneka rimwe. Ati rero igihe urubonye ujye urufata nk'akarabyo gaturutse mu ijuru. Naho umunyarwanda nanone yaciye umugani uvuga ko umukobwa utagira urukundo ari nk'ururabo rutagira impumuro, naho umusore utagira urukundo we ari nk'igiti kitagira imizi. Tariki 11 Gashyantare 1988 nibwo Aristide Mugabe yabonye izuba. Byumvikana neza ko uyu munsi turiho wa tariki 11 Gashyantare mu mwaka wa 2022 yujuje isabukuru y'imyaka 34 amaze abonye izuba cyangwa se avutse. Kuri uyu munsi rero umukunzi wa Mugabe Aristide ari we Rudasingwa Umuhoza Negrita. Uyu akaba yaramenyekanye cyane ubwo yari umwe mu bakobwa bahataniye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2015. Yaje gufata umwanya wo kumwifuriza umunsi mwiza w'isabukuru y'amavuko ndetse anaboneraho no kumwibutsa icyo asobanuye kuri we mu buzima. Mu magambo Negrita yanditse mu rurimi rw'icyongereza ugenekereje mu kinyarwanda yanditse ati isabukuru nziza y'amavuko mukunzi. Amagambo ntashobora kuvuga uburyo uri uw'ingenzi ndetse ukaba n'uw'agaciro kuri njye. Arangije ati ndagukunda mukunzi. Ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo. Abenshi bagiye baherekeresha ubu butumwa bifuriza aba bombi gukomeza kurambana ndetse banaboneraho no kwifuriza Aristide Mugabe isabukuru nziza y'amavuko. Ese twitege ko amata wa mugana ari bubyara amavuta kuri aba bombi mu minsi iri buze, tukamenya n'ibindi byisumbuyeho? Komeza udukurikire kandi ukande subscribe ndetse n'iyo nzogera ya notifications kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro n'amakuru y'imyidagaduro tukugezaho hano buri munsi.